Shalom, selamat pagi Bapak Enang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Paima ijalo hita rigapan siganu paribata bani panorang sogot nyarion. Pasada hita hurta martonggo hita. Puji-pujian terima kasih isombahkon uhur nami bangun Tuhan. Adok marmudu-mudu manramotkan rosi masarihon kuluh nami. Bani panorang sogoton boi homaku hanami ibagas malas nihur jana horas-horas. Dan Tuhan pasu-pasu hama hanami asiboi ipake hanami ibagas hasitongan ni hatamu haganupan guguh malas nihur sonai age adong benami pitah bahena sangapun di Quranmu ibagas Kristus Yesus Tuhan nami ondosma hanami hubagas tanganmu. Amin. Bapak nang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus ijape na siyam marian bani panurang sogot nyarion nabo isese hanami marhiteo ni channel YouTube on. Regapan siganu paribata bani panurang sogoton Selasa tanggal 17 Januari tahun 2020 ay matar surat bani buku sada Timotius bintu sada ayat 10 pitu. Hamuliaun apa hasangapon sisa dokani dokah nima bani raja namar muliain nebata nama nongtong nasabui idahon nasa sadain. Amin. Gatni sanggah ipadas Apostel Paulus hataon hubani si Timotius aima nalaho manukol-nukoli apa sihol pasingatkon Timotius itongah-tongah ni pangidangyo agepe puratumang tantangan naido pakonni janah murini pe ibagas haposoon ope iya tapi maningon totapdo iya margogo ibagas Tuhan janah totap iharim gaskon horja pangidangyonni janah lang mubah-ubah uhurni ibagas horja nine bata. Ay maase bapay nang nilongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Anggo ipardia hita sa sitong ni hataon ay marupahon pamujiyon ni Apostel Paulus dopak na bata. Na ica Apostel Paulus menyadari bahasa sasitong ni hajongjongan ni boy iya mangidangi boy iya mangambilan kon hata ni nebata haganupan in aima kesempatan na bagkal bani na ibere nebata dop kosi bertobat iya dop kosi ipaubah uhurni langbe magigi ia mangida halak Kristen langbe sihol mamunuh halak Kristen iya tapi nadong ibagas uhurni aima ase marmulia nebata janah lambin roh bueni halak na porsaya bani Tuhan Yesus Kristus ase kesempatan mangidangi ai masih bere-bere ni nebata silayak-layak ni nebata nebatado na patalupkon iya laho mangarusi haganupan ai nebatado na patalupkon iya tetap marguguh ibagas pangidangyon ni nebatado na patalupkon iya ase tetap tenger uhur ni janah tetap setia iya ibagas pangidangyon ni halani anggolang nebata na patalupkon halani anggolang nebata na mambahin iya tetap setia hape usaha na binahen ni tetap do uhur apa pikiran ni pitah laho memikirhon aha na perlu bani diri ni sendiri tapi halani ipatalup nebata iya laho makorjahon harosu ni nebata laho makorjahon parentah ni nebata janah ipatalup nebata iya tetap setia
ibagas horja pangidang yun in. Ay maase, ipake Apostel Paulus do kesempatan ay sadar diarni ase lambin marmulia matongon Tuhan, lambin marsangap matongon na bata raja na marmuliain. Nah, ijon may taganupan babay nang nalongan ibagas Tuhan ta Diyos Kristus. Ase si Timoteus pe sonay mahumani ibagas pangidang yun ni ahape na masabani, ahape na terjadi, ahape na idopakon ni sonahape bagal hasosakan na ialami ibagas parguluhan ni maningon do tetap marmulia marsangap raja si sadukani dokani aima nebata na manongtongin nasabuy idahon nasasadain. Asita ganupan on mahumani nagabi pangguruan bata hataon ma nagabi panotap kumabata ibagas na mandalani kuluta si ganupari bani panorang sogoton parang aha betongon na idopa kon hita ibagas sa darikon dingat kita ma idop ni huri Tuhan Yesus do na do patalup kon hita mandopa kon haganupan ay apakah ay bentuk ni hasusahan, apakah ay bentuk ni pergumulan, apakah ay bentuk ni parnaburitan, dingat kita mah maningon sadar betul do hita bani idop ni hurni ne bata na bagalin na dop ilayak-layak kon ibagas parkuluhan ta sa setong ni anggo lang iidopi Tuhan Yesus kita ahape na madear na jenges ibagas parguluhan taon seng iday hita seng iidah kita ay na madear ibagas parguluhan taon ay maase maningon labit taridah do halak na dom tongon-tongon mandayhon habujuron ni nebata maningon do tetap luar janah tubuh janah labin marbagal ibagas uhur ni panandayon pasal habujuron ni nebata ay maase maningon do tetap pasangaponta nebata rossi sadokani dokani mariteon ni pansahapta mariteon ni pikiranta mariteon ni urjata sonay age marhitihon ni ganup pargulmiton ni guluta janah nitama hamulyaon apa sangapur si sadokani dokani ma bani raja na marmuliain nebata na manongtong naso boy idahon nasa sadain. Amen. Matonggo mahita. Ajari ham hanami tongtong Bapa. Kasi ibagas parguluhan nami si kano pari. Barang ahape si dopak kono nami. Tetap ma tongon. Kasi ipinday hanami. Hamulyaon apa hasangapon mo. Halani hamdo tongtong Tuhan. Naman rajay apa pikiran nami. Hamdu hasa nebata nasasadain. Langdong nalegan si sombahon nami subaliham. Halanya tetap mapaturuham uhur nami. Hasil lambin itanday hanami. Bakal ni idop ni hurmu. Nadop patalupkon hanami. Mandayhon na madear. Holong ni atemuin. Habayakon muin. Ibagas para kuluhan nami. Marite Kristus Yesus Tuhan nami. Nadop makop-kop hanami. Calon manay baparapa kontongko nami. Amen. Oras bataganupan, bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Anduarte ne sa ganjang niarion. Barang ahape na yorjaon hita. Barang ahape na dobakon hita. Tetap mahita mardingat. Bani bagal ni idop ni urile bata. Nadop pabayuhon parguluhanta. Nadop patalupkon hita. Mandayhon na madear umbani idop ni hurnine bata. Shalom.